Sabuk kabaran baculun sata masa Nabi nona pegar betra. Sabuk kabaran baculun sata masa Nabi nona pegar betra. Sebaram teka iraya penuh donya nerela oleh yang kuasa. Donya nerela oleh yang kuasa. Karena kafe sabenge ora oleh Nabi nona yo takwa. Tetapi kafe hana musabah pate perintah Nabi mulia. Perahu Nabi di ada danau ne pre tengah iraya deka ne pre tengah iraya deka di bedong kafe kaji jatuh kahabe penuh di dalam betra kahabe penuh di dalam betra Allah sebab dibenci akan Nabi Nuh sepon ngan bengah di pancela sebab di Nabi sabege orang yo puja Allah tingai berhala kafe kapala di jati bengah naji jatuh Tuhangan muda naji jatuh Tuhangan muda betra kakuto kahabe tuba naji penuh dalam ngelua naji penuh dalam ngelua sabuk kabaran baculun sada masa Nabi nona pegar betra sabuk kabaran baculun sada masa Nabi nona pegar betra na kape capi agaki jih cuka serta cabot tubuh anggota mengjaba betra lepas tanhara japu dua tumpuk naji lam betra tengah dirangka laju musumpah lam naji tugam tubuh anggota lam naji tugam tubuh anggota oh banjir dengar kapulih redam kapulih badan capi anggota kapulih badan capi anggota sabuk kabaran baculun sata masa Nabi nona pegar betra sabuk kabaran baculun sata masa Nabi nona pegar betra sebab Rabbika Allah iraya penuh Allah dunia nerela oleh yang kuasa dunia nerela oleh yang kuasa Allah di kapela indi tanya melegan mepe ke obannya kapuleh gada najis lambetra cukup mustajab kajian ke obat dengan penawar di kafe lain di jacok lega timungan baran kenan jiteka timungan baran kenan jiteka perahu pigling bersih mehan kendah hazaran yang pakuasa kendah hazaran yang pakuasa Allah dodo troban jen kafe habelam Nabi di dalam pelaya betra dodo troban jen kafe habelam Nabi di dalam pelaya betra dengan pengikut lagi binatang mencurah ragam di dalam kamar mencurah ragam di dalam kamar sabuk kabaran baculun sata masa Nabi nona
pegar betra Sabah kabaran baculun sata Masa Nabi non pegar betra Subah Rabbika Iraya punah Dunia nerela oleh yang kuasa Dunia nerela oleh yang kuasa